إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم إنا نسألك تقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك تقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك تقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین. تمام تعریف حمد و ثنا شکر تس معبودی برحقس کن سزاوار یم پروردگارن اسی بابرکت وول ریت عظمت وول ریت فضیلت وول ریت بے نصیبس تھو یم پروردگارن یس ریتس اندر زند تھئی اور تمی دیت ماہ رمضان درن توفیق سوئی چھ توفیق بخشن وول ات ماہ رمضان اندر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید نازل کورمت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ سو ریت یت ریتس اندر اللہ تبارک و تعالی نازل کوری قرآن مجید ہدی للناس تمام کائنات کن لوکن ہند خاطر ہدایت یس یہ پڑھ یس ات پہ غور و تدبر کر تہند خاطر چھ ہدایت کتاب ہدی للناس تمام کائنات کن لوکن ہند خاطر ہدایت وبینات من الہدی سراسر ہدایت والفرقان بیشی فرق کرن واجی کتاب حقس تو باطلس شرکس تو توحیدس پزس تو اپزس عدلس تو ظلمس حلالس تو حرامس فرق دیون کرتی کتاب زند جاوید کتاب لاجواب کتاب ہر کنی سوالس جواب کتاب یس پروردگارن ون ذالک الکتاب لا ریب فی یا سچ سا کتاب یت اندر نہ کنی قسمک شک شبہ ورائے چھ کتاب ہدی للمتقین ات اندر چھ ہدایت متقین ہند خاطر پرہیزگارن ہند خاطر یمن صفت کرن برونٹ کن بیان پروردگار. بہرحال میانہ عرض کرک مقصد کہ قرآن مجید کور اللہ تبارک و تعالی یت ماہ رمضان کس ریتس اندر نازل یہ قرآن ات متعلق کرن بیان در سورہ یونس پروردگار یا ایوہ الناس ای کائنات اندر روزن والو لوکو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم
بے شک آو تہندس رب سن طرف تہ کن اخ نصیحت موعظۃ اخ نصیحت و شفاء بی تہند خاطر شفا لما فی صدور یہ کیسا دلس اندر چمس کن قسمک دود کن قسمک مرض تک شفا قرآن مجید وہدی بیشی ہدایت ورحمت بیشی رحمت للمؤمنین مومنن ہند خاطر با ایمانن ہند خاطر ہدایتش کتاب شفاعت اور رحمت ام پت فرماون در سورہ حامیم سجدس اندر قل کریو حض بیان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوا للذین آمنوا ہدی و شفاء تو فرمائیو حض یہ کتاب یہ قرآن مجید با ایمانن خاطر ہدایت گئی شفا در سورہ اسراء بیان فرماون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین ات قرآن یہ قرآن ہسا کور اسے نازل فرماون رب العالمین اس کری قرآن مجید نازل مومنان ہند خاطرن مومنان ہند خاطر یعنی شفا چاہت اندر مومنان ہند خاطر بیہن خاطر رحمت ولا یزید الظالمین الا خسارا ظالمان ہند خاطر چھو خسارس اندر اضاف ظالمان ہند خاطر چھو خسارس اندر اضاف وہی قرآن مجید مومنان ہند خاطر شفا مومنان ہند خاطر شفاعت بے رحمت اور شفاعت کچھ اعتقادی یا اخلاقی بیماری آس تمہیں خاطر شفاعت قرآن مجید جسمانی بیماری خاطر تی شفاعت قرآن مجید فرماون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماون یلی بیمار اس پیون کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ شریف پڑھن سورہ فلق تو سورہ ناس معوذتین اور پتہ پانس پھوک دیون پنن دست مبارکن پھوک دیون سویس پھلاون سرسی جسم مبارکت ام سزیت شفا یاب سبدن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی قرآن چھو بیماری ہن خاطر شفا ہر کنی بیماری شفا اخلاقی بیماری ایسن اعتقادی بیماری ایسن کان جسمانی بیماری ایسن تحت شفاعت قرآن مجید یہ گیس مسلمانس یقین آسن ایمان آسن کہ یہ شفاعت قرآن اور یہ قرآن مجید کری معاشر کس میدانس اندر سفارش پڑھن وول یہ کرن بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماون الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ ماہ رمضان یعنی روز یم کرن سفارش قرآن کر سفارش امس پڑھن وولس سیام ماہ رمضان درن وولس قیامت کی دہو فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ماہم روز ونن پروردگارس اے میانی ربا یاسا رکوی میں کھن چن نش یہ رکوی میں شہواتو نش بچی سے سفارش کرن یہ سفارش کر انس حقس اندر قبول قرآن مجید تیون قرآن مجید ون ربس اے میانی ربا یہ تھوی میں نندرت نش یعنی محروم
یہ دوس راتس قرآن مجید پڑھن بسی سفارش کرن انس حقس اندر امس کرزس یعنی شفاعت اور یہ قرآن کرے محشر کس میدانس اندر امس پڑھن وول شفاعت یہ ہر کس با ایمانس یت کت پہ ایمان کہ اس کر سفارش محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق شو سفارش کرے پنین امتین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر کمس شخصس یم پز دل سوچ لا الہ الا اللہ گواہی آسی دسم یم پز پاٹ آس مونمت زونمت لا الہ الا اللہ کوئی چن معبود برحق پروردگارس ورٲے کوئی چن عبادتس لائق رب العالمین ورٲے کان چن فریاد بوزن وول کان چن دستگیر کان چن اٹھ کرن وول کان چن دعا بوزن وول ربس ورٲے یہ گژھِ آسُن یقین یہ گژھِ آسُن ایمان امس مکمل ایمان ات کلمہ شہادتس پہ امسی کر سفارش محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تت گژھِ آسُن مسلمانس یہ ایمان کہ مقدم تہ لڑِ لوکن سۭتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتت رب کرن بیان یل یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے میان ربا یہ چھ سی قوم یم قومن چون یہ قرآن مجید پس پشترو یمن چون یہ قرآن مون یمن تلاوت کر یمن ات پہ عمل کر جماعت سن چون قرآن مجید ترٲیِتھ ات گژھِ آسُن ات پہ ایمان مسلمانس کہ تت لڑِ مقدم محمد رسول اللہ یہ یقین اتھی پہ سفارش کر محمد رسول اللہ یہ حق یہ برحق مگر تت گژھِ آسُن یتھ آیت کریمس پہ ایمان کہ ییٚلہِ سات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر بیان یہ گو سی قوم یم قومن یہ قرآن مجید ترٲیِتھ بہرحال یہ قرآن یس قرآنس پہ عمل کر مسلمان یت قرآنس تلاوت کر مسلمان اور یس مسلمان روز تھائی ات ماہ رمضانس قدر کر امس کر ماہ رمضان تہ سفارش رب سنس دربارس اندر امس کر قرآن مجید سفارش رب سنس دربارس اندر ات پہ گژھِ آسُن یقین ات پہ گژھِ آسُن ایمان یہ کیسا دراو از دہان درپیشان حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ بیان فرماون کہ بیان کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرأوا القرآن قرآن پڑھو سا اقرأوا القرآن قرآن پڑھو سا فإنه يأتي يوم القيامة شفاء لأصحابه قرآن پڑھو یہ قرآن ہسی محشر کس میدانس اندر اور یہ کرے سفارش امس پڑھن وولس اور عمل کرن وولس ہسا کر رب سندس دربارس اندر سفارش یہ بیان فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ات پہ گژھِ آسُن یقین ات پہ گژھِ آسُن ایمان قرآن کر سفارش اکس پڑھن وولس عمل کرن وولس کر سفارش ات پہ مسلمان عمل کرن یہ گژھِ مسلمان تلاوت کرن اور پتہ گژھِ آسُن یقین تہ ایمان ات فرمانس پہ یہ دراو از دہان درپیشان حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قرآن چھس ہچناون یہ قرآن چھس رہبری تہ رہنمائی کرن یل انسان پڑھن چھو اور یہ نزدیک یوان رب العالمینس رب چھس کرن بیان بچے ژے قریب بچے ژے قریب یمہ سات اخ انسان دعا چھ کرن تو معلوم کہ آز یت ماہ رمضانس اندر چھ زیادہ زیادہ دعا کرن زیادہ زیادہ چھ دعا منگن ربس اور یقین تہ ایمان گژھِ آسُن أکِس مسلمانس سون دعا بوزن وول چھ ذات پاک حضرت اللہ جل و علا رب چھ اورے ناد دیو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
انی فإنی قریب اجیب الدعوت اذا دعانی. یلہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یلہ حض مین بند پرسنی میں متعلق کہ پروردگار کتہ چھو یلہ حض یم دائی آسی یم آسی ونن ہے خدا کتہ خدا کیُتھ فإنی قریب باسا چھسک نزدیک بچھسک نزدیک کوتا نزدیک کوتا نزدیک فرماون در سورہ کاف پروردگار کرن بیان در سورہ کاف اندر نحن اقرب الیہ من حبل الورید باسا چھسو تو شہر رگو کھوت نزدیک یہ مسلمانن یمن یقین چھو کیا چھو پروردگار نزدیک یم ونن چھو ربس پھلوین سن پاس تو پھستوین سن پاس یہ ونن چھو ہے پروردگارس کھسو ہیر لگت مگر یل قرآن چوچن یل قرآن مطالعہ کرن رب چھوڑے ناد دیون امس انسانس امس پڑھن والس وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قریب یل حض مین بند پرسنی میں متعلق رب کیت چھو رب کت چھو فإنی قریب بہت چھسک نزدیک اجیب الدعوت دعانی ازاد اجیب الدعوت دعائی ازاد دعانی یم ساتھ میں مانگن چھ بسک سم دعا کرن قبول سم مانگن چھسک بو قبول کرن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تہند رب چھو کرن بیان ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم ولیو منگیو بکرہو تہن مانگن قبول ولیو منگیو بکرہو تہن مانگن قبول یہ رب دیون قرآن مجید اندر ناد مگر مسلمان چھن یقینی مسلمان چھن ایمانی مسلمان دپن ہے کچھ بوزن رب العالمین سون دعا مگر رب کرن بیان بچس تہن دعا بوزن وول بچھو تو دعا بوزن وول امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اے انسان امن یجیب الدعاء اذا دعاہ کس چھو بے کس بے بس پتھر پیمتی سند لاچار سند مسکین سند غریب سند اکس بیمار سند دعا بوزن وول اذا دعاہ یم ساتھ دعا چھاسن منگن کس چھس بوزن وول کس قبول کرن وول یہ کیا کائنات اندر اوسیت رب العالمین ورٲے یس دپہ کس چھو تہ دعا بوزن وول مے ورٲے یہ رب دیون ناد قرآن مجید یہ سوئی شخص تم سے انسان تر فکری یس ات پہ غور و تدبر آس کرن رب کرن بیان افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کیا یم لوگ چھنا قرآنس پہ غور و تدبر کرن کی یہندن دلن چھا قلوب لگمت یہندن دلن چھا قلوب لگمت یم رب العالمین ورٲے باقی ناد چھ دیوان رب کرن بیان بہم برسوس بیان کرن رب العالمین چھوڑے ناد دیون وقال ربکم تہند رب چھو فرماون ادعونی استجب لکم ولیو منگیو بکرہو تہن منگن قبول ان الذین یستکبرون عن عبادتی بس یم لوگ تکبر ہائن تکبر کرن میں منگن نش میں آسن نہ منگن کے تم کرک بس ذلیل خار گچھت جہنم اندر داخل یہ قرآن در سورہ مومن کرن بیان دپن تھی منگی میں بکر تہن منگن قبول اگر تکبر کرو اگر تکبر ہو ان الذین یستکبرون عن عبادتہ یہ تکبر کر امی بات کہ الدعاء هو العبادہ دعا منگن چھ یہ عبادت اگر تکبر کرو اگر میں منگن باقین کرو دتو ناد گورن دتو ناد تیل تھجو یاد تیل کرو بج یعنی ذلیل خار گچھ جہنم اندر داخل یہ رب کرن بیان در سورہ مومن مسلمان گژھِ ایمان آسن اسہ آسو شہر رگو کھوت پروردگار یہ انسانس انہو علیم بذات الصدور یہ انسانس دلس اندر رائے چھ وطن یہ انسانس دلس اندر خیال چھ وطن یم چھ سوری زان ذات پاک حضرت اللہ جل و علا مگر مسلمان مگر با ایمان یم چھ دپن ہے خدا کا چھ بوزن سے دعا منگن کا چھ بوزن خدا نعوذ باللہ من غضب اللہ بہ کرتے مثال کرتے برونٛٹھ کُن بیان
یہ دکاندار اخ کنان بوٹ بیاکھ کنان چپنہ اگر دعا کرن دونوے ونیو کسا گژھِ قبول امی ساتھ یہ دپان ہے اس کیاز گو وہی قبول یس منگان اتھ پروردگار پتہ امس انسانس کمہ وقت ضرورت تمہ وقت سوزان یمہ چیز انسانس ضرورت سہ چیز پروردگار سوزان یمہ چیز ضرورت امس انسانس سہ چیز سوزس پروردگارن اور یمہ چیز ضرورت پیس برو کن تہ سوز ذات پاک حضرت اللہ جل و علا یہ گژھِ آسن یقین یہ گژھِ آسن ایمان مسلمان مگر مسلمان جلد باز دپان ہے میون دعا کیاز گو ونکن قبول ربن کیاز بوز ونکن شاید چھس نعوذ باللہ بوزن کی شاید بوز رب العالمین دعا کی یہ مسلمان سن خیال بہ کر عرض تہ برو کن ز دکاندار اخ کنان بوٹ بیاکھ کنان چپنہ دونوے چھا دعا کرن کن کن اکوے کر دعا ونیو کم سن کر دعا قبول پروردگار رود لاگے کن تاپ کر پروردگار مگر رب العالمین حکیم سہ دانا تو سہ بینا تمس پتہ مے کمہ وقت چھ سن دعا کرن قبول اگر تھی خیال کرو اگر تھی غور و تدبر کرو اگر ڈاکٹر صبح دعا کر ساری ڈاکٹر سارے ڈاکٹرن دعا گژھِ قبول مطلب کیا نیرِ پانے سوچو مقصد کیا نیرِ تمہ گو لوگ گھن بیمار تم اچھن ڈاکٹرس تھی ڈاکٹرس ملے روزگار مگر رب العالمین حکیم سہ دانا تمس سہ حکمت وول پروردگار تمس پتہ امس انسانس کمہ وقت ضرورت تمہ سات کر دعا هو العبادہ دعا منگن عبادت بہرحال دعا منگن یت ماہ رمضانس اندر بار بار دعا کرن پروردگارس منگن تہ گژھِ یہ یعنی عبادت ریت یہ منگ منگ کرنک ریت پنن گناہن مغفرت منگن پروردگارس کیاز بیان کور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بس یس شخص ماہ رمضان داری ایمانداری سان نیک نیت سان خلوص سان پنن پتمن سارے گناہن چیون مغفرت کرنا گو یل بار بار پروردگارس منگو انسان پروردگار سان پتمن گناہن کر مغفرت پروردگار بوزان یت ریتس اندر اختیار کی وقت گژھِ دعا منگن پروردگارس امہ سات گژھِ خاص خیال تھاون امہ وقت گژھِ دعا منگن کیاز بیان کور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزدار سن دعا چھن رد گژھان روزدار سن دعا چھن رد گژھان بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمس شخص سن دعا چھن دینے رد گژھان کی کمس شخص کرک بیان ثلاث دعوات لا ترد ترین شخصن ہم دعا چھن رد کرن پروردگار کے گۄڈنیُک فرماون دعوت الوالدۃ لولدی مولس ماجہ ہُنٛد دعا یُس اولاد سٕنٛدِ خٲطرٕ دعا منگہِ یہ اولاد سٕنٛدِ خٲطرٕ دعا منگہِ مول موج سُہ چھُنہٕ رد کرن پروردگار پننہِ دربار کے لہذا گژھِ مسلمان یاد تھاوُن أمس پننس مولس ماجہ ہٕنٛز خدمت کرٕنۍ أمۍ سٕنٛز اطاعت کرُن أمس سۭتۍ نیک سلوک کرُن کیازِ یہِ گوٚژھ نہٕ أمس پتہٕ کُنہِ وقتہٕ بد دعا کرُن میں کور پتمی جماعت عرض کیاز بیان کور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی ٲسِو نہٕ بد دعا کران پننہِ پانہٕ خٲطرٕ کینٛہہ نہ ٲسۍزیو پننٮ۪ن اولادن ہٕنٛدِ خٲطرٕ بد دعا کران نہ ٲسۍزیو پننہِ مالہٕ خٲطرٕ بد دعا کران نہ ٲسۍزیو پننِس غلام سٕنٛدِ خٲطرٕ بد دعا کران کیاز تمہِ ساتہٕ ما آسہِ سُہ ساتہِ حسن ییٚتہِ اکثر مسلمانن ساتہِ حسین نہ ساتہِ حسین چھُنہٕ لفظ کینٛہہ ساتہِ حسن چھُ لفظ قبولیت گڑ ماس تمہ سات پروردگار منی تمہ سات قبول کر لہذا گھس مسلمان بد دعا نش بچن بہرحال بہس عرض کران کہ بیان کور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرموک ترین شخصن ہند دعا چھن رد گژھان کی گۄڈنیُک گوٚو یہوے مولس ماجہ ہُنٛد دعا اولادس متعلق یہ گژھِ نہٕ رد کی دوٚیِم فرماون ودعوت الصائم روزدار سن دعا
یس روزدار دعا کری یہ تہ پروردگار رد کے تریم فرموک ودعوت المسافر مسافر سن دعا سفر کرن وول سن دعا یہ تہ رد گژھان کہ بیس حدیث مبارکس اندر بیان فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماون ترے دو ثلاثت دعوات مستجابات ترے دعا چھ قبول گژھان ترے دعا چھ گژھان قبول دعوت الصائم امس روزدار سن دعا روزدار سن دعا چھ کرن قبول پروردگار ودعوت المظلوم یس مظلوم آسی ام سن دعا تہ گژھن رد ام سن دعا تہ گژھن رد کی اس مسلمان چھ ونکن ساری مظلوم اس منگو سا پنس پروردگارس اے سانہ پروردگار اس پہ کر تو یہ ظلم دو یل اس بار بار آسو رب العالمین سندس دربارس اندر دعا کرن کیا بیان کرک مظلوم سن دعا نا گژھ رد مظلوم سن دعا چھن رد گژھن کے حدیث مبارکس اندر کرن بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا دعوت المظلوم دا مظلوم سند بد دعا نش جو بچن مظلوم سند بد دعا نش بچو پن پان بچو انج دعا دی بد دعا نش اس مسلمان چھ ساری مظلوم اس کرو بار بار پروردگار زار پار اے سان پروردگار اس کر وۄنۍ پننی حفاظت ژٕ چھُکھ حفاظت کرن وول ژٕ چھُکھ سٲنۍ فریاد بوزن وول ژٕ چھُکھ سٲنۍ غم کاسن وول اے سانہِ پروردگار سانٮ۪ن فریادن وات أسۍ چھِ مظلوم اے سانہِ پروردگار سانٮ۪ن فریادن وات اَسہِ چھُنہٕ ژےٚ ورٲے کٕہۭنۍ تہِ بوزن وول اَسہِ چھُنہٕ کٕہۭنۍ ژےٚ ورٲے دستگیری کرن وول اے سانہِ پروردگار سانٮ۪ن فریادن وات بیٚیہِ فرماوُن اَمہِ پتہٕ ودعوت المسافر سفر کرن وول سُنٛد دعا تہِ چھُنہٕ رد کرن پروردگار کے یہ چھُ قبوٗل گژھان لہذا گژھِ مسلمان بار بار دعا کرن پروردگارس کُن یہ گژھِ یقین آسُن ایمان آسُن سون دعا کر نہٕ پروردگار رد کے اتھ چھُ ٹایم اتھ چھُ وقت تہِ جمعہ دۄہ فرمووُکھ ساتہِ حسن قبولیتٕچ گٔر چھِ آسان جمعہ دۄہ امہِ دۄہ گژھِ ہمیشہِ دعا منگُن زیادٕ زیادٕ کثرت سان دعا کرُن پروردگارس کُن پننٮ۪ن گۄنہان خاص کر پننٮ۪ن گۄنہان مغفرت منگُن در دربارِ حضرت اللہ جل و علا زندٕ زوے گژھِ پروردگار مغفرت کرُن گۄنہان أسۍ چھِ بار بار دعا منگان اللہم اغفر لنا قبل الموت اے سانہِ پروردگار مرد مروی کری سانٮ۪ن گۄنہان مغفرت ورحمنا عند الموت اے سانہِ پروردگار مرن کے وقت کر پن رحم ولا تعذبنا بعد الموت مرن پت کرنے اس پہ عذاب مرن پت کرزنا عذاب ولا تحاسبنا یوم القیامہ ربا قیامت کی دو ہزری حساب انک علی کل شیء قدیر ژٕ چھُکھ ہر کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ طاقت تھاون وول ژٕ چھُکھ ہر کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ قدرت تھاون وول پروردگار أسۍ چھِ بار بار زار پار کران اے عرش والی آگاہ سانٮ۪ن گۄنہان کر مغفرت سانٮ۪ن گۄنہان کر مغفرت سانٮ۪ن گۄنہان کر مغفرت سانٮ۪ن آبن کر پردٕ پوشی ظالمہِ سٕنٛدِ ظُلمہٕ نِش نجات اے سانہِ پروردگار اَسہِ کر پننہِ حفاظت ژٕ چھُکھ حفاظت کرن وول ژٕ چھُکھ حفاظت کرن وول ژٕ چھُکھ سون دعا بوزن وول ژٕ چھُکھ سون عبادت قبول کرن وول اے سانہِ پروردگار سون عبادت کٔرِتھ پننہِ دربار قبول بہرحال بہٕ اوسُس عرض کران کہ کمہِ کمہِ وقت چھُ دعا کرن پروردگار قبول اکھ گوٚو جمعہ دۄہ چھُ آسان ساتہِ حسن ییٚمہِ ساتہٕ ییٚلہِ دعا منگہِ مسلمان یہِ گژھِ اتھ جمعہ دۄہ بار بار دعا منگُن امہِ دۄہ چھُ دعا گژھان قبول بیٚیہِ گوٚو رٲژ ہُنٛد ٲخری حصہٕ رٲژ ہُنٛد ٲخری وقت تہجدُک وقت آز چھِ سٲری مسلمان وۄتھان تمے وقتہٕ اور امہِ ساتہٕ بار بار دعا منگُن کیازِ فرمووُن محمد رسول اللہ
sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yel akhri waqt watan rosun parvardigar chu wasan bannis asmanas pe asmai dunyas yes nazar chu gasan asman aur öth pe chu wasan parvardigar divan chu nad kya choka panen gonahan magfirat mangan wala wali bakar ho gonahan magfirat choka panen sawai pa choka sawal karan wala bakar ho tum sawal pu Inshallah tabarak wa taala naad divan pannen bandan choka mangan wala bakar ho tum sun mangun qabul byak waqt go farmaman la yuraddu da bainal azani wal iqama goda chun rad gasan kiyen yus da takbiras to bange darmiyani karn bange to takbiras darmiyan is dua karn suchun rad gasan am sati ges musliman bar bar dua karun parvardigar usko bar bar dua mangun rite dua mangun bad dua nish ges bachawun pannun pan bad dua nish ges bachawun parvardigar as bad dua mangne nish kaj bayan ko Muhammad Arabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ibe embrot hos arz karan ye to panne nafs khatra asu bad dua karan awlasin khatra asu bad dua karan mal khatra asu bad dua karan aur panne yani ayal khatra asu bad dua karan panne golam sin khatra asu bad dua karan amnish bachjau amnish rujau pat baral musliman gesi yaad thaun ami pat ye dua qabul gasun aur ami khatra gesi asun rizq halal ami khatra gesi asun rizq halal atu sharat ye dua qabul gasna chi sharat karin bayan Muhammad Arabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam am khatra sharat akli halal rizq halal ila halal asi rizq kalkar parvardigar dua ti qabul Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu shiwan aksat dar khidmati Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam arz karan ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kalas miani khatra koito dua mion har ka dua gus karun qabul zati pak hazrat Allah jalla wa ala Ishdama isharz kar Muhammad Arabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam khidmat sandar bayan kurus Muhammad Arabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam aur Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu Allah tabarak wa ta'ala kari kon har kan dua teli qabul yeln tu pannis nafs haram Yelis az wasan Musliman gor tadabbur kari es uçav aşça rizki halal kinno aş niş kota jalsız Musliman kota ji jalsız और मुसलमान कोता छु रुश्वत खोर मुसलमान कोता छु सूदकार मुसलमान कोता छु धोखबाज और ये छु धोखबाजी पेट पनुन रिज़्क कमावन पत कति गस एम सुन दुआ कबूल पत करि कर परवरदिगार एम सुन दुआ कबूल लिहाजा गस मुसलमानस ये दुआ यानी आसन गोडनेथ रिज़्क हलाल इस गस हलाल रिज़्क कन कल करस परवरदिगार नमाज से कबूल हर का इबादत कबूल और दुआ करस कबूल पन्निस दरबार अंदर सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला नसीहत कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोयम चीज बयान करन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमावन अक्सात आओ खिदमत अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाथड़ी तो जोड़ पकड़ और ये आय हुजरा अंदर मैं सिद करू न कोई कलाम मैं पे रोए मुबारकस को नजर मैं उस रोए मुबारक तब्दील सबुतमुत मैं तो आमा आज क्या नवी कथा आज क्या नवी वही चुगमस नाजिल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यमन में सिद कलाम ही कर यमय थातड़ी ताई यों रोए मुबारक तब्दील सब जो मुझे क्या दलील अपन आई हुजरा अंदर और वजू करू काट कर में सिद की अब बसाई मस्जिद नबी अंदर और मेंबरस पे न्युक तशरीफ हमदु सना करुक बयान हमदु सना पत करुक बयान या अय्युहन नास ऐ कायनात के लोगो मुरू बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर कबल अन तदू फला उजीब लकुम ऐ लोगो कायनात अंदर रोजन वालो लोकन करू रचन कामयनुन हुकुम बुराई निश बचायो अमि ब्रोट अगर तोय दुआ मंगु मे बु दुआ करू कबूल यानी हकस हक वनुन बुराई बुराई वनुन तौहीदस तौहीद वनुन शिरक शिरक वनुन गलतस गलत वनुन
فتنس فتنہ ونون سنتس سنت ونون بدتس بدت ونون غلط کامہ غلط ونون پتہ یہ میانس دربارس اندر منگ منگ کر منگ قبول کرو نا انسان کھٹت تھے حق تھے کٹت رس کت تھے کھٹت اور سپورٹ ہی کرنے رس کت غلطس آ سپورٹ کرن پتہ رب سند دربارس اندر منگ منگ کرن سہ منگن کت گژھِ قبول یل نہ اخ مسلمان امر بالمعروف نہی عن المنکر کرِ ام سند دعا کت گژھِ قبول یل نہ مسلمان رزن کامین حکم کرِ برائی نش لکن رکائے اور پتہ دربارس اندر دعا منگ سہ دعا کت گژھِ قبول یہ فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یل دعا منگنی یہ کام کرو نا پتہ یہ مے نش منگ منگ کر بہ سہ منگ کرو نا قبول لہذا گژھِ مسلمان امیک تو خاص خیال تھاو رزق حلال دویم چیز گژھِ یہ گژھِ رتن کامین حکم کرن برائی نش رکاون لوگ اور اد کر پروردگار ام سن دعا قبول اس تہ کرو پروردگار دربار اس سانہ پروردگار سون منگن کر قبول پنہ دربار سون منگن کر قبول سون منگن کر قبول اس حق ون توفیق حقس پہ عمل کرن توفیق حقس پہ عمل کرن توفیق آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.